Empakezi za finals ziri kwija kuzanwa ha rwakashate sandere kwija bwo kuremwa kuhenderanya imwe bazihabwa enshonga y'obwire nizija kuba ziri hagati ya Savannah School Shem hamwe na Nganwa High School. Okwikom finals Savannah bire singira imizano yayo yone ya group nuko kusinge ya Busibo Secondary School na goli 3 harubu shom sem finals kandi nayo Nganwa bire singire yayo mu group nuko kushohoza itendero Secondary School na goli na arishato mu kusumurana za Petnat. Omubishiki timu itane zetabara mu mpakeze ziri mu Kibingo Girls, Ntare High School, Savannah School, Kigarama Seed School hamwe na Roadside zanire round robin ninga sheto kuzana kwetorora buri yomwe nazo nzija kuhendera ha rwakashatu. Abarasinge nibija kuhebwe chikopo kandi timu mukaga nazo zirije kurabo kujwekera shemu mu mpaka z'amashomero gecanga cha Ankore ezirije kuba muri banda kutandika ibirabira nabana byo kwezoku kandi zirakore kurunji nizija kurabo kujwekera Ankore mu za Uganda yo neziri kwija kuba guru mu kwezoku rukwija. Finals to abasazizana abo kuba abwenshonga y'obwire abo kuba nano onfasta mu USA under 20 bakaza isuza jomtani ya yagenzire ati tenkite bashambi cyatuyamba munonga bina twetereja embere kimuke kaba fresh cyangwa rwaza ko rwakashata embere yitu neza kuba willing kushamo mpira so tenkite shemerino Nganwa High School shemererwa munonga abo kwika a finals za under 16 esto atanka kasheshekeri zoberi twatuga mu group B twagira abamutasirwe mpana gumwe twasinga impire ebiri na gol zishatu tenka Kigarama Seed School yesu bagure mu rugutu rwo kubanza kwiza umupira ya under 17 chonka twine bigire twayegamo icyo kubanza abana bitu bafinamo exposure na no kwiyikiriza mu kumabona wayiza district mbabasa kuzana umupira gubatiremba manya hataramo yo kugira ngo nibetina Abwa TV West and Aloysius Byamukama.